pila ka pieces. 17. I-try ang kanang murag kusog kayo ron nga challenge sa YouTube, which is ang mukbang. Pero sa karon, among gi-invite na po. Of course. Si Miss D o kanyang friend si Kuma. Yes, para mo join nato. sa ato ang mukbang challenge. And by the way, I don't know kaning package guys, this is only available in sa delivery service sa Greenwich. Yes, Greenwich. And this is 1,599 only. Okay. Which kung ganahan mo, of course, pizza. I think 15. I don't know, 15. And then package of kanang lasagna, carbonara. And then, of course, chicken. Okay. So, kung kita itong ganahan din ha, mag-order Greenwich, 1,599, delivery only. Yes, so kuhaan. Mga Ada, sige na, dali na. Mag-naon na din, mga na ta. Dali! Yay!
to makaya ang mukbang nga challenge ada Eileen. Pila na butak-buk nagtabang. True. Siya pa lang daan. Oh. As in, huwag expect na po ko ga mahurot na din ako dili ay. Wala ko pero laan niya ang kuan. Pila ka pieces? 17 please. 70? Wow! Long show! Maybe to, in fairness ha, 1599. Sulit kayo. Sulit kayo. True. Gusto ka na, gani gina mo na kurot. Pila na may kabuklat tabang. Pila dito ni? Kwanta. 1, 2, 5, 6, 7. 12. Wala siya. Pero kadaghan man di. Then ako siya represent good. Okay, so there you go mga adas. Daghan kayong salamat. Murag kami, murag kaduka namin dito Duka, ni. True. Diba na mo kung sa'yo mong sunod buhaton. Anyway, thank you so much for watching. Yes. And Bye. once again, this is Make TV. Bye!